paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga umis-isem ka sumungad, Kwarog. Ay, no ada makakita kan ka adi mo am mo. Ibagada nga dakurkurang mo. Ay, adayo dayta, antay. Limpyo ka tao. Apay nga rod nga umis-isem kang agmay-maysa. Maragsa ka lang iti kuminto ti tao kini Anggal. Anya ayat ti kumintuda. Hintay dyan ni Anggal. Tapno mamaminsan ti panangibaga, kantay. Anya nga min ayaday ta. Kakaslaman interesado ak amangam mo. No kayat mo amamuan. Hintay ti ayan ni Anggal. At danangag ko ngayong baga ti tao di tasi Anggal. Anya day ta? Naglaing ka kano amang sulbar iti kaso dagito umay agdarum kan ka. Isu nga rod ang nagbalinak a kapitan ta nalaingak. Anya nga iti sikritaw. Saan ka mo't asigo na kasta? Nakatulong kanyak ti libro nga insagot ti gayem ka. Adu ati naadal ko ijay a libro. Mabalin ka di abuludak day ta alibraw? Di mo amo abasaan day jay. Apay kumasaan ko nga mungay, amok mati agbasa. Uray amom abasaan ket di mo maawatan. Uray English, mawatak. English lang. Saan nga English? Latin. Ha? Ay, imposible mat nga amuyo ti Latin ng kail. Palpalaran kayo umay. Anya ka di day ta insang po mo anak kasakaw ba daw? Tagtagaray. Ada na silwak amusang ditadalan. Inalak. Taadubwag man. Irwar mo man, takita at tibagbagam amusang. Aguray. Tayo inayadag nga erwar dito sa akaw. Ha? Ay salbag ka. Musang ka day tan ka nurabay. Tagtagari ko nakmait. Basta musang day tao eh. Ang mga nuday ta jay kunada nakabulos arabi ti kaaruba. Birbirukin jay akin rabay. Kasano pa mabirukan na. No addan di tao eh. Apay, di mo na damag, alimmaing kano ni Kapitan amang sulbar iti kasa. Ha? Ado ka naw, ti sinulbar na kaso. Kanya ko mati koneksyon di sinulbar na iti musang ana silwak ngay. Ang mga numaamuan na asika tinangala iti rabi ti kaaruba. Kasano ko mati panakamo na ngay. Nasirsiri ba ngam dadya bating-ting? Di ka man ba daw? Anya kumangay ti pangatiwam kin ni Kapitan. Hey! Siga mo doon sa pari bating-ting. Nabartak ka lang. Awagan na kun iti bating-ting. Kasano nga, no, awagan ka mo't iti balbalatong. Apay, di mo amawahan na imas ti balatong paray. Bating-ting ay wala tamok. Anya ayat ti pinulutan mo, takas taon ay ti bartek mao. Mga nudi ka pa yung nakaraman iti rabay. Naimas ti rabay, pinulutan ko paray. Nangalaam ko makit, awan tarakin mo. Kaslasaan ka, taga-away. Pinagbalin ko na musang, tinayaw-awan arabay. Dito'y siguro tinaggatangan ni Pari Badong iti arak nga ininom na. Anya ginatang, kuna na agumatang, iti inyawat kon ti arak, pimanawan, sana ibaga nga ilistak. Siniriban na kangarud ni Pari Badong. Ay, kalukwan ti ammo ni Kabadong. Kunwari, kautan na ti bulsana, iso nga inikak, tagayam, awan kwartana. Inton maminsan, ammo maun ti stroke na. Ay, wan maray, saan kunton nga ikan no awan ti pakita na akwarta? Nalalaingkat ngam siya kon. Ay, wan amaray, saan lang nga iso tinalaing? Ay, makapadidigra ti aramid na. Inton mangibagapay, money down, kunak, sakbay nga ika. Nagsabat kami kinikulot kitay. Ket damdamagin na no adda kano nakita tayo arabay. Puraw kano ti Maris na. Ken nangisi ti ipos na. Nakabulos ka naw. Ay, kaano pa'y nakabulos?
Dakkel ka di arabit. Wen kanuan tay, di kadakkelan kanwa kalakyan. Ay, nadamag ko adadakkel apulay ti rabit dakulot. Wen tay. Ay masapul aduk talag no pudno ti atap kaw. Anya ti atap mo? E di nagsabat kami ni Pari Badong itay. Nabartik. Nakuna na, arabit ti pinulutan na. Oh, Nangalaan na ngay iti rabit. Katawan mo't rabit na. ay takarod ti duk talag. Ay imbag ta nasabat ka, Maray. Adda ka di bagam, Kapitan. Awan matkid di. Ngam adala kayat ko amaamuan. Anya ka din tayo maris tayo pinulutan ni Pari Badong arabit. Dayjay kaday. Puraw ang nangisit ti ipos na. Ay, agyaman na. Tayo baga, Maray. Di nala impagangon ti lalat di rabit. Kasla da nakitak ang nakabilag alalat ti rabit ije rabaw ti kamarain. At dapay dut-dut na, Kapitan. Aramiden ngamin ti dumaday di akal lugaw. Kasla rabit ti mangikalugong ta si dudut-dut. Isumulagayam a pinanitan na ti rabit. Kaslaman linabusan na ta inikat na ti kudil na asidudut daw. Iyagmunto man kanyak dayjay. Ta nagtulagan mi agatangag. Ited ko kan katibayad na. No kayat mau, inakalain tabayada maun. Adda kayat ko agatangan ngam awan pa'y kwarta. Sige. Ingkalain ta bayadak. Wan, Kapitan, ipan ko ijay balayo. Day, Mare, anya day ta igam mo? At dapay dut-dut na. Lalat ti rabit day tumaray. Pinarti ni Badungkaw. Gatangan ka no ni Kapitan day tao. Na. An-anwen ngay ni inting day ta alalat ti kuneho. Jakman amukan kwa na maray. Basta day tamot ti kunana ay dinagsabat kamay. Nabangsit pa'y mo't nga rod. Saan unay anabilag? Ay ipan mo man di tarabaw ti Sem. Adagdan di ta sikigan ti balay. Umuli ka, ta iparabaw mo di ta Sem. Madipay ti angot na. Ta saan unay anamagaan? Ayan ngay nga rod ni Kapitan, tabayadan na kanukanyak day ta alalat ti rabay. Napanen ije barangay hall, Mare. Surute mon ijay. Anya timbaga ni Kulaut ang kag, nagkapumot ni Tawi. Ay imay na inreklamo ni Pari Badong. Adda ka no ubing ang nakakita nga insako na tirabet. Insako na tirabay. Apay nga insako na, kat di namat kukwa. Isungarot apayabak ni Pari Badong ta agsungbat. Marwam nga agala iti di nakukwa. Ingkakit ayapan. Unang kail. Kapitan, umay kuman alaan ti bayad ti lalat ti rabay. Addan ijay rabaw ti Sem ijay balayo tinasao alala. Ited ko ti bayad na Ang ibagam nga umay ni Pari Badong inton malam. Ta ada pagsaritaan mi dito'y barangay hall. Tay bayad nga rod ngay, Kapitan. Ited ko, basta pa umayam ni Pari Badong. Di mo liplipat ha. Ingka kano numalom ije barangay hall. Adda kano pagsasaritaan nyo kada, Kapitan. Ay nagsaya tay, no iraman dak mo iti pagsasaritaan da, barangay hall. Anya nga ti pagsasaritaan mi aya. Kasano nga amok ngay, ingka atap no maamuam. Isaganam nga rod, tay kamayatan na ba daw? Anya, kamayatan ko nam. Di talang barangay hall. Apay, addaw ka siyaon tapno agbado ka iti kamayatan ako nam. Apay, awang ka day, ti sa nga ilida kadwame ngagsasarita. Awan ti bagbaga na sa nga ilay. Da kayo la siguro Nagpintas nga ukin ti masabat ko Agkalkalawi ko pa'y. Pagkruya man. Nagpintas kan nga ukay. Nagamo ka pa'y. Alain ka man. Itugot ka, iya papanak. Ibagak ako kwa ka. Ay na, nagamo kan. Nayaw awan sa nga ukay. Naglukmag kin burburan. Ay dumilpat pa'y. Kaslakit siyak ti amo na.
Mamati da pa'y ako kwati sa balay. Kat nagamumit kanyak. Ibaga kakukwak na ito yung aukay. Aw, apay asa kroy mo day taukan ka, tataba daw. Anya nga ukin mo? Ukin ko day tao, ikwarag. Kita ma, nagamo kanyak na Ukan ko day tataba daw. Ay, agtal na ka man, kwarag. Kasano nga ukin mo? Kit adang arod kanyak. Nakarwar siguro di kulungan na kat niyaw awan. Yigmaw. Ay, agbibigbig ka, mate. Agtal na ka man. Di ka man mangistorbo. Tamapanak iya barangay hall. Uray sak, mapanak mo ti jay. Yig mo day taukan ka. Di mo kitain adilpat kanyak Kukwak day tao. Nagamo pa yung kanyak day Angkal, ibagakit din ni tatabadong nga ukan na jay ukan ka. Kagat-gatang ko day jay nga ukan. Sapay nagnina ti pinanggatang ka, tada breed na. Awan mo't breed na dito yung asap. Inapoy lang, tikang kanin na. Sana breed. Breed ko na, sana bread. Ure, anya ti kung kunam ko araw. Basta ukin ko day tao. Kukwak, kunak. Kukwak day ta, kukwak. Ay, mabiit lang. Kita man no asino at talaga ti akin kuko dita. Sapay nagpintas. Kalawiki o akalawiki. Kagat-gatang ko na itanggal. Nakabulo siguro di kulungan na. Tawan mo ito ni di balay. Ay, yag mo pare. Pakanak iti tinapay. Tapno makitak no asino ti akin ukay. Marituyang, ano matiginatang mo ita? Word maray, inggatang ko tay intad kanyak ni Kapitan Abayad tay lalat ti rabay. Anya, lala ti rabay. Tay lalat ti rabit nga insangput ni Badong. Ay, jak maawatan. Kasano alala ti rabit nga insangpet ni Badong Maw? Istorya akton no umaya manun. Agap apura akpay nga main. Sigay, inakon ko kumaray. Na, itaman pa'y nga agdardaras ni Marituyang. Saan mo tin anak ki Maritis kadata? Win nga rod, Mare. Ikabilyo iti may sa asuli day taukan. Kabayatan apakpakanak iti tinapay. Ayabam paribadong no umaykan ka. Wala pare. Inyaki di. Sige. Ayabam mo tamadama amang mangan. Ukin ka. Umayay. Ukin ka. Saan nga umay? Ta saan nga ukin tinagan na? Mabit lang tayo bak. Bravo! Ay, nagtaray ti ukan anapan ka ni Polo. Iyawid kan, bravo! Anya ti makunan pare. Ay, Apay atagi ko am ti di mo kukwa. ay, nagpintas mo ngamin pare. Ah. Nakayayat. Nagamo pa'y kanyak. Kasta dagidya klase ti asaw. Naamo. Ngem saan mo nga aguman? Ay, nagpintas kat day ta nga ukanan kwarog. Ibatik pa'y dito ibalayaw. Tada pagsasaritaan may di barangay hawlantay. Kitain niyaw ta amang ano pumanaw manan. Irikap mo nga miday tari daw Imbag di tawi tata kadwana. Numadlaw na ngawan kadwana. Ikagumahan na ti rumwar tagbirok iti kadwana. Ay, kasta ka day. Imbag ta di da pinidot. Tanag-cute nga men. Pinidot nga rod ni tata ba daw? Ah. Kukuha na ka naw? Naglukon apari ba daw? Makalibak ka kadipay lang pare. Nabigbig ni kulot. Diyan la ko ni tuyang. Alalat ti kuniho apinartem. Awan may ti pinarpartik ako niho pare. Ada! Impalastog mo idinabarta ka na mas ti pinulutan mo ako niho. Daya mitimbagak. Ay, nabaniitan kan iti bukod mo ang iwat. Nalpas nga imbagam. Iso abayadam ti kuniho ni kulaw. Taday tate nagnunumuan tayaw. Salbag. Agsida ka iti di mo kukwa. Apay nga ilakom tilala ti kuniho kin ni Kapitan. Sa inyo ka di ang nagtulagan. Kano ko na namat agatangan na kano tilalat. Adakit nagtultulagan men nga ilakok tilala ti kuniho kin kuana. Ay, tiniliw na kalay nga. Namulta ako nga rod. Kaya't mo asawan, tiniliw na lang ni Kapitan.
Nangaladala ang iti ebidensya iti sinilwam ako ni ha? Dayta, tipod daw. Ay, insagmaknak. San asyak tinangisagmakan ka? Si kamo lang tinangisagmak iti bagbagim. No saan ka nagaramid iti maday, awan pa kadusaam. Mangibabaing ka kidia. Ay, dibain ko itay. Napanagnakan ngay nagumak ti kunihaw, kinukay. Kababay niya, paisa. Nasirib ni Kapitan ko na lang arudon, ngam ialeng-aleng mo. Itangay, di kababain ka. Ay, sana na maulit to yan. Kababay na talaga. Ay natatabadong. San mo ngamin nga almanen ti dingwen ti kaaruba? Agtarakin kamot, no kayat mo. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, ay, nagmayat ti makimarites niya maray. Wen nga rod, maray. Saan ama puputan ti oras? Katnay, panagluluto gaya man. Alas 3 pa ilaang mo't iti malam agluto kan. Ay, nay, nasa papay nga agpaiso ah. Panagmimerienda ko ng kidiya. Ay, wen gayam. Dandanik na lipatan. Ay, anya nga iti mamerienda di tabalayaw, maray. Awan nga rod. Iso nga ayabak ni Kwarog, tamapan gumatang iti meriendaan ta. Ala, payapayam nga rudin atanay, medyo mabisina kaun. Aguray ka, tanay. Ada lumablabas anang isit avan. Ha? Nangisit avan? Na, abay anak igtut ka. Ay namaray, agal-ala iti bakit na ita. Anya? Aglamang ka, darasam. Ay, kunak man no ubing laang talalaan da. Patigayam bakit itan? Ay, saus, delikado ni Marikwa ng ijay-tirsina na. Na, ay, alaan da nga ta. Apay katasaanan ka baka mutang. Katno ba akmat? Kwarong, nakitam ka di jay nangisit avan alimabas dito'y balay. Apay ayan, tay. Katno naglemlemeng kami kaninanam atuyang. Ha? Apay ang naglamang kayaw. Katno agal-ala iti bakit day jay avan. Sana ka madanagan. Bakit mo't gayam ti alalain da? Ay, ingkaman kit di kitaan ni Marikwanang, no adda pa'y di ta tersena na. Apay ang tay. Ay, amangan no inalan jay nangisit avan. Kagawad kwa nang. Kagawad! Oh, wadak dito, yang payaya. Ay, nasayat at da kagayam dita. Umay kakitaan, no adda ka pa'y lang dito itirsinam. Ka, sa dino kumaaya ti papanak. Kat no adda ka no van nga agal-ala iti bakit. Van nga agal-ala iti bakat? Isumat ti ko na ni Auntie Kabanang. Nay, awan mo ti kastanga, mau. Ay, agan-anad ka kagawad kwa nang. Ado ka nun abaka iti inala day dyan nangisit aban. Ay na, nangisit pa imot nga rod avan. Apay, oray nga tabaak, alaan dalata. Kunamot ni Ante, kabasta bakit. Nay, nangisit mo't avan day ta lumabas di ta kalsada. Ay, aglamang kakagawad. Iso day ta dyan agal-ala iti bakit. Ay sus, magkapadahanag. Ay, badaong! Badaong! Ha? Apaya!
Makapadanag kamay. Ay, nahailamang nak ba daw? Naapay aya. Basta ilamang nak, darasam! Kapag ilang mga kinggangay. Ay, nagbayag kan, kat daytan din ang isit avan. Adangag pa iso nag-isit aban dita kalsada. Si Mardan dita higayt. Agbirbirok dayta iti bakit nga alaan da. Ay, sos, ay narigat ay nualain na ka. Awanin natin ang luto ti kanak. Ay, umay ka, taisil-sil ka dita kabinay. Ibagamot ano awanan din ang isit avan ang nagparada di taigit ti kalsada, kwarog. Ayun gaya man niya. Nalipatak matan nga imbaga. Awanan dyan ang isit avan, kagawad. Ay, si kakit dimod. Ay, nagbayag mo nga imbaga. Nagrigat aglamlamang. Kapampanaw na lang, Mike. Adda ka di tao arimwar iti van. Awan mo't nakita ka rimwar. Inasitgam ko maa. Jakayat ngay. Doon ngay sakti alain da. Kasano ko maasi ka? Kat kunamot abakat laang ti alalaan da. Narigat ang timayramraman, kagawad. Ay, sa dino ngayon tinagturungan da yan ang isit avan. Kumusta nga tandag iti padak ababakat? Tuyen! Hoy! Rumor ka dita kabinitain. Awanin ginangisit aban. Sigurado ka nga awanan. Way, nawaday, nagpadaya. Ijay ti pagbirukan na iti bakal. Kit ba yama? Taado ti bakit ijay daya? Apay, talaga bakit laan, talalaan da. Katun man, bakit lang? Ay, pati kumalakay mo ito na. Taalaan da ni Parinteng. Sigurado nga da di barangay hall na ita kapitan. Yat mao nga alaan da ni Kapitan. Asino ngayon ti Kapitan tayaw no alaan da? Ay, ka-automatic asa ko na. Ay nabadaw daksang gasat. Napaay manunday tang arapaap mo. Tabakot laang tal alaan da. Di ba nang? Aglamlamang kakaday. Ay, wen kwarog. Ay, nakita nga mi dyan ang isit avan. Rumor ka ditan. Awanan jay van. Ay, nasaya at matno kasta, kwarog. Saan siguro ngagsublipay dito day jay avan, antay? Day, apay anak ko namti kasta. Una, tawan makita da bakit di tayo amaalad ah. Ay, wen tanaglemang kami ababakay. Apay nga tangal alaan dati babakay. Anuan da nga ta? Day tamot nga rod ti dakkel aburbor tsa kanyak. Ammo nga tan ni Uncle Kao, ti may papan iti nangisit avan nga agal-ala iti bakay. Kuya, kapana ko na di bangkat. Sumurot ka. Na, amom nga addavan nga agal-ala iti bakit parwaran na kidain. Nay, apay, saan mo kayat sumurot nga agbangkag? Ngam numapan ka makikaro baka dagiti ko kumarim? Awan may kabutang mo. Narigatan, taadan dito'y kabildatan jayvan. Apay, kayat mo nga alaan da. Ay, saan mo ta? Di awanan, dituyang ko adungdung white, no alain da ka. Ay, mala, makaamukan ijay bangkag. Kat no adagdamagkan ka, no sa dino ti ayan ti agnagan iti tuyang. Ibagam adi mo am-amu day tabakag ta. Ha? Tapay kumabirukin da ka. Si kapay may, ti paginteresan da. Siyempre, bakitak nga raw. Nagdamag-damag dagitan. Am-amu da amin anagan dagiti babakot dito'y kabildatan. Ayun na niya. Dito'y kalaing nga rod balay. Ta siya ako, ti mapanagtrabaho. Nay, nakadaligab-gab ka may dito'y ruwar ti barangay hall paray. Ay, agpapaanginak nga ron. Apay, awan angay, di taunag ti barangay hall. Ay, napres-pres ko itirwar Paray, nadlaw mo gayam, di nangisit aban na limabas dito'y barangay tayo. Apay, adaya. Nay, kunak man no amom amin na mapaspasamak dito'y barangay tayo, pare. Ay, nakaturugak siguro. Ay, apay aya. Ay, agasam day tangay. At dagal ala iti bakit dito'y barangay tayo. Agam sika, nakaturog ka lang. Ay, adagal ala iti bakit? Iso nga rod jay ko nakingkaan ng isit abahan, pare. Ewan na damdamag ko. Ay, naudi ka iti damag, pare. Si kapay mo takapitang ti maudi iti damag. Ayan day taan ang isit avan. Nay, apay abirukim kanya nga. Ay, jak ipalubos nga adda agbasak-basak iti barangay ko. Imay dan,
Naudin ti aksyon mo pare. Ha? Kit daytoy laing ti may bagak. Anya dayta? Naskay nga gridam kayaw. Taday tanangisit aban. Alain na amin na babakay dito barangay Kabildatan. Patigayang bakay? Umawon dan? Inteng, sa dino ti papanam. Ay mapanak iji balay ni Kwarog ta inak makikapay. Kit si Kangay. Papanamit. Ay nakmat ijay Teresena ni Marikwanang. Ha? Ta kumusta agman? Aging gaita, agdandan agakpay laeng kay. Madandanagan ka iti ibagbagada ang nangisit avan nga galala iti bakay. Patpatsam! Kaya't mo asawain, saan ka mamatay? Jak pa'y nakita dahi nangisit avan. Ay nakitak. Nakita mi kan ni Kumari Tuyang. Ay nangisit a talaga. Saan ka pa'y laeng mamatay? Agal-ala ka no iti bakit? Win nga road. Kung kunan ni pare badong day ta. Amumbetin day ka nalaing nga agaramid iti istorya. Ni Marituyang tinakangngegak idi may ijabalay. Mamati ak ano makitak nga daalaan da bakit? Nga, urayan pa'y laeng nga daalaan da abakat. Jak nga rod mamatay no istorya laan. Ay, no syakla amay sa, mamati ak iti dayta nga istorya. Apay, naggapuan ayan day nga istorya. Imbag kumamit no pudno. But nga na kailang ababaka. Daytoy ka tirigat na kapitan, no adda maiwarwaras adakas nga istorya. Ay, urasi ka, apektado ka. Katawanan ti gumatang diti Tersinak. Ay, puro babakat ti umay gumatgatang. Kaduan na ababakat ti umay gumatgatang. Kaadami dagiti ubing. Babalasang. Babaro. Lalakay. Mabuteng dan, kasanaw, ti agwarwaras adamag. Agraman kanumot dagiti lalakay kat alaan dan. Day tati ko fake news. Damagak man, kapitan. Pudno aya nga agal ala iti bakat din ang ngisit avan a lumablabas diti barangay tayaw. Jak mamatay. Tadyak pa'y nakita day ta nangisit avan. Ay, nakita, kapitan. Talaga ang nangisit avan day jay. Nakita, nga day nala na abakay. Awang makiiday. Bulagayam. Di ka mamatpati. Aginggat di mo makita nga agala da iti bakit. Ay, ngamsaan lata maikatinervyos kaw, kapitan. Laklaka aya ti alaon ti nangisit avan. Ay di ka agdanda na kagawat. Tapay. Mga no sanda kayat nga alaon ti baak. Ay, sapay ko mga ron atakasta. Sa tiyang sirip-sirip di tatawa, Tuyang. Tadyak nakita itay di nangisit aban na pagbutbut nga. Awan tinagdamag ka no sa dino ti ayan ka. Awan, Mike. Ay, imbag lakit dahin. Dadag mo na ya. Laklaka nga iti makumaw. Sa bagay, rumbang lang, nagdanag ka. Tadyak kapitan tayaw, di namaw ti mapaspasamak dito barangay na. Ay, di namaw. Saan nga raw? Kasanaw? Kadya lang maturog may teraramidin na. Ay, unay mutan ni kapitan. Rumbang ko mga lain da. Saan ada kayo ababakay? Sino kumangay? Dagiti kapitan na. Saan na mo ti trabaho na? Ni kumakumpare nga inteng. Maturog lang, tamo na. Kapampanaw laeng ni Marito yang dito Tersinak. Ay, nagapapura ang nagawid. Nagtureda na rimwar. Nagpartak nga ro na nagawid. Siyak, imbaunak ni ante nga umay gumatang. Kwarog, ginanggisit apan. Jay, Ha? Sinardengan na ni Nana Tuyang. Kita mau. Linaw katandan Jerry daw tiwan. Nay, doa lalaki ti rimwar. Ay, sus, alaan dan samot ni Nana Tuyang. Ay, pudno gayam nga agal-ala iti bakat. Ay, kunak no chismis laang. Ha? Amo kong tiaramida kagawad. Ay, jak makapanunot, gapo iti nervous kaw. Awaga ka dagos ni Uncle Kaw. Ibaga ka alalaan da ni Nana Tuyang. Darasam, sakbay amala daw ti amin.
Sino kayo nga agbasak-basak dito barangay ka? Ay, imbagtadakan, Kapitan. Kaya't dak nga alaan dagitoy akumaw. Anya ako mau asasawa mat. Batan nyo ti kumarek, nay. Nabayagan na pirpirukin mi dayto abakat. May rupaan mi ngamin. Ha? Iso ni tuyang. Sumbad, ngam agure kayo. Apay abirbiru kanyo ngay. Oh, Ket no dakkel ti utang na kada kami. Ay, mga Kapitan, di mo patpat yan. Kumaw dagitaw nga agal-alay ti bakal. ay ipakita yo man kanyak ti pamanagnag adakkel ti utang na kada kayaw. Abay, bayadam. Bayadan nga. Kaya't kula makita ti pamanagnag. Jack ipalubos nga basta latan alaan nyo dahi ta ako marek. Wan, Kapitan, saan mo nga ipalubaws? Pamanaknak gayam Mabiit lang. Ayan da kiti kalaban ng kail. Ayan da. Kalaban mo't asasawam. Ah. Iti adada, naglamang ka di talikod ti dakkel akayaw. Ay, saan mo tanggal? Agtay-tay mingak lang. Kinasarita ka, dagiti naglugan iti nangisit avan. Dandanida inala ni Nana Tuyang. Adamo gayam utang ni Marito yang kadakwada. Anya? Ay, inlemengan ni Marito yang di utang na. Iso sinurot damo dito'y barangay tayo. Ay, anya mata ni Nana Tuyang. Binutbutang da tayo lang. Kinasarita ka, anasken abayadan na ti utang na. Tapno di da surot-surotin. Kat kasanungay, Maray, nakabayad kan iti utang mo? Wan, Maribanang, binayadak kami ng tapno sardingan da kun asurutan. Ay, si kalaang matgayam ti kasapulanda. Ay, pasensya kan, Amaray. Tanay, nairamraman kayo pa'y. Ay, narigat sa mat aglemlemeng kunamsa. Tila paglemlemeng akno kasta nga addaday ta anangisit avan. Uray siya nga rod, Maray. Tila pangisil-silsilan kanyak ni Badungkaw. So ano adda utang mo, nasken abayadam adagos, Maray. Tapno saan da ka nga umay tontontunan. Sa mo ibaga ako umawda. Ay na toyang. Gapuken ka, napabut nga dagiti padam ababaka. Ala, agbayad ka ngaming iti utang mo, adi mo kat ilamangan. Ala, sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ang nakapanimid ka dita. Panunutag ta insuro iti ti kasinsin ka. No kasano itain ti agaramid ti suka. Apay analagip mo day tagaramid iti suka. Nakita ngamin itay di nakatricycle ngaglaklako iti suka. Apay kumaday dyan aglaklakaw. Nakita nga do tinaglakwan na idigim matangat. Umapal ka, kasta ka day. Nomom ti agaramid iti suka, di agaramid ka tailakaw. Day tamang nga ron ti pampanunutay. Barang sikan ti paggatangan da dito iti suka. Mabalin mo ta sikat ti mapanagisor-sor iti kabalbalayan. Ne, mayat ngagpaisaw. Addama ko na apagkwartaan ta. Apay nagita garapaon tataba daw. Agaramid naman iti suka. Imbag lang nga ilako ni Nana Matuyang. Amumaya mo ti agaramid iti suka. Amo ka. Yung maramidag laang dagiti adday di balay. Anya ti adday di balingaw. Pinya, kansa ba?
Awan mga mintimula tayo dito nga unas. Alaman nga raw, no agbaligi day tablanaw, tataba daw. Sapay ko maatag baligay, kuaraw. Awan pa'y ngamin mailakaw. Nadadahil ngamin ti ka imulmulak iya bangkag, gapo itinapig sa ato daw. Kasapulan tayo nga agpaisutito daw, ngam no napigsamay, makadadaal. Uy nga raw, sayang pa'y dagiti mulak. Umaykan, natulungan na nga garamid iti suka, tuyang. Anya ti aramidem kadagito'y nalabos ti luom na asaba. Kita manalaig no awan tinalungtaut, kan nagbuot apasit na. Ikatakad iti addadadaal na. Una, kalpasan na, pitpitam. Ikabil mo itinadalo sa palanggana. Bilangam no mano asaba ti mapitpit mau. Taapay pa'y labi lang numano asaba ti mapitpit ko. Wen atap no amuta ano kasano kaado ti danom nga ipaburekta. Apay, iloto ti saba. Saan Hinto na ipaburek ti danom, pabawan. Kadamay sa litro a danom, ilaok ti kagudwatas ang asukar. Kadamay sa litro a danom, nga da asukar na. Talaw, ingga na 5 na pitpit asabat ilaok. Ikabel itinadalos adakil agarapaon. Awan nga min ti putek, wano burnay. Santo kaluban. Lopaw ti pangkalaw, repitan iti lastikaw, wano kumpormay. Basta saan na mas trek ti insiktaw. Agbaligi nga tamo ti plano ni tataba daw. Ha! Anyat plano na. Agaramid ka no iti suka nga Ilocana. Suka? Apay amuna ti agaramid iti suka. Day tangar timbaga kini tataba daw. Kunanamit nga muna ka na. Adda ka no nang isuro akasinsin na nga aramid iti suka. Ada ayamit amuna. Pangalaan na nga iti aramidin na suka. Adda ka no mut sabada. Kan pinya. Nagbunga siguro Jay pinya na tal-talo. Masapol ka di nga inaldaw akiwaran ti ingkabil ta iti dakkelagarapawn. Wala, tap no may mayat. Apay ngamin asaan mo apinunno dagiti garapawn. Tapno saan anagado agarapon tinakargaan. Saan arumbang apon nun ti garapaon, tap no adapagyanan ti labutab. Wano bubbles iti Ingles. No puraw ti bubbles na. Mayat, angam no saan apuraw. Masapol kay katayin. Kasano kabayag ngay akastoy dito'y garapawn. 2, aging gatalo alawas. Saan mo ngay kabkabel iti mainitan. May mayat dita medyo nasipngay. Nagbayag magkayam ang maaramid ti suka. Agasam ngay day tatalo alawas. Anos laing ka day. Sa laday ta numalpas ti talo alawas. Sagatin manay, tay katan dyan na ilaw kasaba, winupin niya. Kahit numasagat, mabalin ka din ang pagsuka. Saan pa Isublay iti garapaw, tapno umalsampay. Aguray ka manan iti sumagmamanungal daw. No nabanglaw, kinaalsamain, ay mabalinay, tuyan. Pudno ka diti ko na ni Kwarog, nga daar-aramiden yu asuka, maray. Adu magayam nga aldaw sakbay ama ko na asuka. Ado nga aldaw, kunam. Wen maray, masapul pa'y abinigat akiwaran. Kasta gayam. Masapul mo't nga rod anaanos kano kasta. Ay, mabayag gayam ti proseso na. Kunak no mabiit, ay masikuranak pa yun. Amua no agbalin mo lang asuka na gijay. Mano agarapon tinangi kabilan may, tawan mo ngamin ti putik may. Apay, madi ay ati galon apang ikabilan. Madi ko naman ni Badong kumaray. Dagiti kano agar-aramid iti adaw ket burnay ti pangikabilan da. May mayat nga agpayso no putik. Wano burnay ti pangikabilan tamamaminsan. Mamati ka kadi, ang makaramid da marito yang itisuka. Ay, jakman amo mare. Angam nagbaligid at daglakon itisuka dito kabildatan. At danto nga rod kadwak nga aglako itisuka. Ay sana balay. Taso kalaang matiila ko na no agbaligid Wen matkit di Ay nga mahawan ton ti agatang kanyak itisuka. Imbag lang nga adamot pagsapulan Tanalugid nagmula.
Huwag matkit di ay ngam sayang. Imbes asyak ti paggatangan da. Sana ang ni Marito yung ti paggatangan dan. Apay, Marikwanang, nasakit tinakam mo no adamot pagsapulan ti kumarita. Jay awan alako kumamot ati ilako da. Adan ka kompetensyak no kasta. Kasla nasakit tinakam ni Marikwanang no aglakomot ni Marituyang itisuka. Ay, kasta ti panunot ti tao. Ati kaya't nakat isulat ti bumaknang. Ay, pagbaknangan ayamot ti suka. Ay, manulaang mat nga ti paglakwan na nubilang. Ngem agbaligi nga ta, nga agaramid iti suka. Urayin tayo ati resulta ti inaramid da. Mabayag mat gayam, sakbay nga agbalin asuka. Ngem no mayat, di adan to pagsapulan da. Ay, huwin nga agpaisaw. Itala ang mayt anakapanunot ni pari badong iti kasta. Wan ata nalugi ti mula na. Iso nga agi remedyo iti pagsapulan na. Panawin ay, tapno sagatan tan, dagiti inaramid ta, tuya. Ikatenta ka din, dagiti bubbles iti rabaw na. Inton masagat ta, kat maikat at talaga dagita. Kalpasan na masagat, isublita manan iti garapon. Urayon ta ma-ferment analaing, tapno umalsem. No agbalin, kapilitan ngayon kagumatang iti plastic bottles apang ikabilan ta kadagiti ilako ta. Sapay kumaat na imas daw, tapno danto ti aggatang. Kaslag dua-duaak nga raw, ang mga numadi ti raman na. Hanya ngay nga rin no saan ta nga agbaligay. Awam mo't ado apukaw ta. Diyay lang mo't asukar nga inlawk ta, tigastos ta. Unmut kit di day ta saba ka mula mo't, saan tamot aginatang. Agadubo ak kumaiti manok, ngam awan suka ije balay. Lakwan nakman, Mare. Agpada tamot nga rod iti iluto, Maray. Adobo mo ti iluto. Ay, saan ka di nga imay ni Marituyang? Tadamagan taman, numayak matlang dya inaramid daso ka. Saan pa'y mo't, Maray? Makumikom siguro amang bambantay iti sukana Si kamot, Mare. Apay kumaabantayan na ngay. Saan mo't amasapul abantayan na? Wan tamanipod rinugyan da. Kat saan una yung umalalatiw ditoy? Adala siguro pakakumikuman na Mare. Anya kumangay ti pakakumikuman na. Kat saan dan samot mapanpay iji bangkag da. Ay na, maya mo tinaramid ta ba daw nabanglaw ken husto ti alsem na. Mayat na ito asuka, tawan kimikal na ilaok. Kasla organic ako nada. Hey, kargaan tangarudan dagiti inalam a plastic bottle. Taintagla ko kadagiti kabalbalayan. Wina, Ijay ad-adayo ti papanam. Tanapigpigsa ka nga agawait. Dito'y as-asidagmat kanya. wine. Sapay ko matamalako ta ti suka nga inaramid ta. Un ko mga road. Damo nga aramid ta daytaw. Numalako adagaws, mga ramid tamanan. Ay kitwin tadapay mo bunga ti pinya kinsaba ije bangkag. Nakitak met nga dayong baklay ni pare badong akarton. Napan iti kabalbalayan. Namang ano nagbalinan ti suka nga inaramid da kininanatuyang ang kail. Iso nga tati imbaklay na anapan iti kabalbalayan. Gusta mo timbaga na iday. Isursurdan to kano ti sukada no agbalain. Nakapanunot nga ron ni pare badong iti pagkwartaan na. Bareng ano malako na ang kail. Nusan ngay, bandog aso laing. Adalat tamo gumatang iti lako na. Ay, padasak tumamot aramanan. Numayat mo't lang tinaramid da aso ka. Nalako amin ti suka, tuyan. Uray siyak ba daw? Mayat gayam ti suka nga aramid ta. Nawadwad tinaglakwan ta. Saba, asukar kindanumlaeng. Nakaparutwat ta, iti suka. Adaman ng damag kanya. No inikanta ka no itiyes. Ngam kunak asaan. Day tamit ti ko na yun ang isuro kanyak. Mabalin ka numa ngay kanitiyes.
Mabalin ka no mga oresan. Kasanuma nga nga ilaok jay yes. Ikanaw iti medyo na pudot adanaw. Sa ilaok mo lang, no ikabilan iti dakkel agarapaw. Nakitak mo't arimwar ni Badong Mau. Napanan na ka day. Napangimatang iti burnay, takasapulan mi ti pagaramidan mi iti suka, maray. Maray, nalakoyo ka diti inaramid yo. Aso ka? Wen maray. Mga ramid kami manangam. Nasulit no garapon ti pangikabilan may. Masapul nga ado, no burnay ket mamaminsan. Bornay. Panggatangan nyo ngay ita iti bornay. Awan samot bornay kadagitawi. Adda nadamag na aburnay ti kabagyan na. Kayat na nga ilakaw, isuan na pan na ginatang. Ay, adda ka di pa'y aramiden nyo. Aso ka, Maray? Ado pa'y matibunga ti sabamay, maray. Tinubakan impaluom ko pa yun at idagduma. Saan ko pa'y nga mo ti agaramid iti suka? Uray siyak ididamaw. Ngam insuro ni Badungkaw. Iso a pinadas may, mayat mal. Ay, burnay mo day ta imbaklay mo paray. Wan paray, imbagla pagaramidan mi iti suka. Nasuli nga min no gargarapan. Kasanotiin mo na nga inaramid yaw. Mayat mo't lang jay suka. Wan paray, nalako mi pa'y na. Iso nga garamid kami manan kinituyang ka. Agaramid kayo? Ada nga ro din pagsapulam apare. Ay, wala paray. Uray sa gabasay, ngam ti awan. Sikat ti kaunaan na nakaaramid iti suka dito kabildatan. Hindi nakita ti panagaramid ti kabagyak. Nagmulak may iti sabakin pinya. Tamno damot pangalakit aramidag asuka. Anya pa'y nga, dagiti mabalin nga aramidin asuka. Mabalin ti tubog ti kakaruyan anyog paray. Oh! Ti bunga ti piyas, ken andaligan, wenno garnates. Unas ti kang runaan. Ngam awan mo ngamin ti mulak nga unas paray. Mabalin mo gayam dagita. Agpapada ka diti pamayan ang mga ramid ka dagita paray. Ay, una paray. Pati pa'y gayam guyabano analoom. Oh! Mabalay nga ramidain. Sige tayo bagak ka ni Banang. Tano ada na loom aguyabano na. Aramidin mi. Sumaysaya at matantibiyag jay kumarita. Manipod naglako iti suka. Ay, jakon nangalala iti suka nga ilako. Tawa mo gumatang. Bayamon, Maray. Isupay mo't aapagsapulan ni Marituyang. Ay padasan takit di man mo't nga aramidon asuka. Dagiti malabos ti loom na asaba. Kan guyabano ta. Ay padasan taman nga agpaisaw, maray. No adalakit di dakkel agarapon a pangikabilan. Mabalinan. Ang masapul alupot ti pangkalob. Numadama pa'y lati fermentation na. Jay ka di panagbura na iti puraw, ti kayat mo asawain, maray. Wen ka no, Maray. No basitan ti bubbles na. Mabalin ka no, asagatanan. Isublimot lang ti danom itinagyanan na. Saanin akanayon akiwaran no nasagatan. Urayam manen iti dua wenno talo alawas. Apay nga ta ajay nabayag asuka ket adda kasla sinulid wenno puraw a makita a mailaok iti suka. Dajay ka na kay Binigar Ale. Saan ka naman asabidong dajay? Nga may mayat no ikatay. Kasanungay a maliklikan dayjay. Ay kit masapol analinis amin na mausar Kin mabalin ka nung ipaburag ti suka. Sakbay nga ikabil iti butay. Wenno plastic. Ano saan na maadaan iti Vinegar Ale. Ipaburag ko mangarog tapno saan amadaan iti Vinegar Ale. Masapol mo't asaan nga aluminum akasirula ti pangipaburakam. Wenno kaldiraw. May mayat ka nun ba nga? Wenno stainless sa paglutuan. Wen, dayta ti aramida. Naibaga bigat yo, kukumaray. Ay, itaman pa'y, Maray. Imay kamot dito iteresena ni Marikwanang. Umay kayuman mo't ikan iti suka.
Ha? Umay na kami ikan iti suka. Una, maragsakan amang ted kada kayo ako kumaray. Agaramid kayong tumit iti suka. Sayang nga may dagiti maibulbuleng aprutas, numabalin mo't nga aramiden asuka. Aywan, Maray. Alaman, tapadasan binto kan ni Maribanang. Uwan nga agbay sa Marituyan. Kat agyaman kami, iti-inted mo, asuka. Thank you. You're welcoming. Good job, tatabadong ken na natuyang. Ala, ituloy yo tinasaya at apagsapulan nyo. Kat parang ayan nyo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dito iti pagsarakan mi kini Miss Lady Lane. Ti kasla Diyos at ilangana amok iti pisbawk. Adda nagsardeng ajay. Kat... Ay! Adda nagdisag ajayks. Iso siguro da ita ni Miss Lady Lane. Ay! Mace! Sika ka din ni Miss Lady Lane? Apay ang nakaabungot ka, mangit. Anyangay da ita. Karton, mate. Anyangay din nakasurat. Ay, basak man. Hold up da ito'y. Ha! Itad mo amin a kwartam ita kanya. Yay! Nawanin ang Kyle. Na-hold up di kwarta. How much amin ti kwartam? Sa nga 10,000 pisos amin tayo dyan, Kyle. Ay, sus! Apay nga bayin amang itugot ka iti kasta kadakkel. Ngun nga raw. Ay. Taplandok nga ipasyar ko kuma ni Miss Lady Lane. Ano? Mapan kami kumagdit ijay ilay ang Kyle. Awan nga rin doon na may saan nakadayta ang Miss Lady Lynn. Sa dino nga mi tinakamuam dayta atao Namamok iti Facebook ang Kyle. Ha? Kasladyo sa tipintas na. Iso naging tirisa ka makisinarakan kwa na. Ang yan. Mas daawakan ka. Namamum la iti Facebook. Tagtalakan adagaos. Kanya nga ita. Huldaper pala. Ay, nasken abagaam dagiti kalugaran tayo, Inteng. Bagaam ida asaan da abasta agtaltalek a makisindarak iti asino man amaam da babaan iti Facebook. Ay, bayam. Tay palagip ko dayta inton maangay ti meeting. Ay, iti kastoy akinarigat ti panagbiag ita. Nagadon dagiti dakes a mapaspasamak. Wun nga ron. Nagrairan ti dakes a pagkwartaan ita dagiti daduma at tataaw. Ay, talaga akas ta, Inteng. Ay, nagraira ti kinadakes dito lubong. Ay, dahito ti dakes na. Sobra launa yan ti kinaado ti tattao dito lubong. Tila aramidin da. Naa, rugyam ka di manan, Inteng. Ha! Ay na, kaasimot ni Kwarog. Ay, amangan mo no sa bari lang ti tao anang hold up kagawad. No sa balay, kasano nga rod nga amuna ang mapanijay ni Kwarog. Malas siguro mit ni Kwarog. Nya pa ngay. Apay nga rod nga umisim ka.
Ay, winan niya ngagpaisaw. Kasta lang tibiyag amay ray. Ay, adamot dagiti amok babaan ti Facebook laeng. Gamno ko na da makisinarak da kanya kay mabutengak. Anya, Ang mga numaitulad akmat ka ni Kuaraw ay narigatan. yay. Patgag akabarangay ak ida. Amuyo mat siguro tinapagtag ni Kuaraw. Ay, yun, kapitan. Damag mi. Yunay unay ko kada kayaw. Adi kay paluklukaw. Iti siya sino man, Ay, yun, kapitan. Balin nga adal tayo ni Kwarog. Numabalin! Liklikan yaw, ti makisinarak iti asino man ataaw, amuyo laeng iti Facebook. Ay, yun, kapitan. Nang runa, dagiti agtutubaw. Kada ka nung nakaibaga ni tatabadong ni Miss Lidileng. Anya? Ni tatabadong ni Miss Lady Lane? Kada ka nung nakakita. Ang damag ko magkiidilang Ay, nupod no dayta. Ha? Tinasaya at Chep. Agpaliiw ka na yung bag. Amangan nga nupod na. Agaluwad kanyak dayta at tatabadong. Numaduktalak nga iso tinang loko kanyak. Sa di nung atamanan ay ati pangala akiti korte. Ay, badang. Apay anak ka panimid ka dito'y abay titawa. Ay tulungan nakman to yan. Naibusan ti bastuta iti makabulan. Anya, Numabalain, si kamang mo ti dumiskarte iti pangalanta iti dakkel agatad. tilaang mat mapanumutang ti amaw. Ay, kaya't kumitag si damanan iti pinapaitan alwang. Mapan ka mga umutang. Anya. Mara, umutang akman iti pinapaitan mo. Adon ti utang nyo dito, yung marituyang. Iso asaan ang agpautang. Anya. Kinapudno na. Agsing-singirak itan kadagiti pautang ka o takasapulak. Ni Marikwanang mo. Sige mo ha. Bayadan minto ka day. Ipilit mo. Day tatiga po na ano maminsan. May mayat sa nagumatang aklaangan iti lote apaabangak iti binulan. Ha? Awan pa'y aguutang akaskan ka. Kaya't mo asawan. Agsapsapol ka iti luti agatangaw. Kuwan nasaysaya atan ti kasta, ngam ti aglaklako akastoy, akanayon momot nga utangan. Salbag mo day tabak. Tadi nakikayatan tayo pautang. Un nga raw. Imagine ko itay nga agsidak tumanan iti pinapaitan. Inununa ang mga man. Diawan. Ay, paiman. Tamapana kita ni parinteng. Kano di ka pa'y nangan? Sanay, awan tumo lang di masida. Salbag ti kasto abyan. Pare, salda mampay da iti pantalong kaw iti limagasot. Ha? Pag anok mo day ta pantalon mo ngay. Ha? Tapno among pare, nginginain da ito pantalon. Ay, uray pay. Nagado a pantalon ko, tapno amom. Sige mo na pare. Tanay, awan kwarta kita. Maasik ako mamit Sige, ato iti 300 pesos. Itad kun ka, tapno da kwartam. Bayamon ti pantalon. Ay, agyaman nak pare Wingayam, mabalin ka di nga lag ti number ti cellphone ni kagawad ko lang. Apay nga alam ti numero na kanyak. Di pa iawanan ti numero na. Pwera ang angaw pare. Adalang ibagaking kwa na. Napatiglaw na Sige. Ada nag-text kanyak. Jakmat am mo. Kabarbaro numero. Ay kat basaam ti text na. Ang mga no importante ti ibagana. Aguray ka. Adamot pagsayatan nga ibagbagana. Anya nga Adamot ka no ilaklako na alutay. Kat nalakalaang. Ay, gundaway munday tamaray. Di mo't agsapsapul ka iti gatangom alutay. Sa bagay No siyak tisi ka, makipagkita akong iti day taatao. Wadat niya.
Dakkel ti maganan siyak no bilang. Aguray ka man tariplayak. Amwag no sa dino a lugar ti ayan na daytaw. Madam, no mabalin, mangitugot ka iti 30,000 pesos. No magustuam ti lote nga ipakita mi ken ka. Ket mangted ka iti pauna a bayad mo. Ken ited mi meten papilis ken ka. Na, Ay, kagawad ko nang gumatangak man. kaslamayat nga agpayso da ito Asidag lang ijay ili da ito nga ilaklako da alote. Oh, kagawad. Gumatangak ko na. Sika magayam, kapitan. Sino ay ti katitiks mo? Ay, kapitan, mangri ke paksan. Tay naksarakan jay tao akateks ko. Ay, anak wanang, saan arumbang agmay saka amapan makisinarak iti katiks mau? Kinapudno na saan ko a boyfriend ti katiteks ko, kwarog. Uray pay, kunan ni Uncle Inteng, kaduaan kayo amapan. Anya, ay uray saanon. Di pa ikid din adam ako na ada kanya. Di kagdanag, saan kami ngagpadlaw no bilang? Sige, makamo kayo nga road. Nasaysayat mo't lang sigurado tayo, kagawad. Ang yaman na, kwarog. Ito iti karton, to yan. Suratan da kita itikas itisigad. Wag, Dakkelam, tapno mabasa no nyaman tinakasurat dita. masapol pa'y ngamin ay atikas tawi. Ay kat masapol Di mo tumot among aramatin ta utak mo. Anya, May mayatan ti basahin da, ti bagak. Namtag sawak pa lang. Tadi da mailasin ti magkaw. ay wunan niya. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Anya ti kaya ta sa wanda ito. Nakapaturong kanyak ti pistol ti maysa kada kayaw. Timot maysa. Nakaigam iti karton. Anasuratan iti hold up. Do kasta, ited kong tibag ko ang naglaon iti kwarta. Katumaray ako. Dito'y tangag sukat iti bado da, tuyan. Badong, sigurado ka ngawan nakakita iti inaramid ta. Awan. Kasta unay abutin ni kagawad ko anang. Huwag nga raw. Di na amo adatati kasi narak na ita. Gaputa na kaabungot tangag padpada. Agawaam kiti tag sukat. Pumanaw ta dito yan. Tadita mo, no din nakakita ka na ta dito'y. Huwag badong. Di kaya kutkunay. No di yung kaya't nga iputok ko na ito'y paltog ko ka na kayaw. Ha? Kuwarap? Sige kakatwa. Lilingon nyo data itong kanana to yan. Ay, so. Nagawan kat ababay niyo, kabadong, marituyang. Ay, mari ko anang. Pasensya ka lakuman. Pasensya tarupam, matapis ka dupay. Ay, maray, suri na. Si kamot, kabadong. Awan akas ti sorry kanyak. Ay, salbag kayaw. Ay. Ikarayo ti dakas nga inaramid niya, tataba daw. Nanato yan. Ay, rumbag lang, kwanog. Nagdakas ka, ti aramid dagito yung agasawan. Huwag nga raw. Ay, ang mga duda kayo mo't lang tinang hold up kanyak iday, tataba daw. Ay, saan ko araw? Sana siya. Ay nainteng, kasladyak mamate ama aramid dati kasjay. Huwag nga ron. Isumot lagayam nga inala na tinumero ti silpon ni kagawad. Anya? Ay no amukla kumaamang lo kumot lagayam ti aramidin na. Diyak kumain into da. Iso nga inton maminsan, saan ka basta mangted iti numero? Adi mo pa impakada iti tao nga akin numero. Eko nagtalakak. Tanimot nga may pare ba daw? Ay, namay saan na kan ani pari badong no kasta.
Takman ti numero nga inusar ni Tata ba daw, kagawad ko anang. Adtoy, kwaraw. Aha! Apay? Dahito'y matlang ti numero nga inusar ti nang loko kanya. Anya? Kaya ta sa hunday ta. Agpada ti numero da Miss Lady Lane kan Tata ba daw. Ah, Ay. Jack mapalabas na itaw eh. si kagayam tinangtad iti numero ti silpon ko kanika ba daw? Ay, uwan kagawad. Ay, dandani akon mabiktima, kapitan. Ay, pasensya kan Jakbet amo akas ti plano na. Ay, sana bali, kapitan. Oray, tanaamuan tayo nga isuda. Di kagda nagkagawad. Siyak amis mo ti mangipatiliw kada kwada. Agyaman ak nga rudno kasta, kapitan. Rumba nga ikaro dati nagbasulad da itilintin. Alay, payay. Square meter dagiti mata makumikita kanya kwaraw. Amok asi kamot laang tinagpamarang a Miss Lady Lane ide. Kanang hold up kanya, Tata ba daw? Ay, sana siya kwaraw. Nya saan? Anay ko, sobel ko, agin sabil mo. Ay, nagsagitin, anay. Di mo pa lang aminin asi ka. Idinto tagpada kayo iti numeraw. Ay, anay, wawaway namin na kung kwaraw. Siya mo lang tinagpamarang amis, Lady Line. Anay. Kasta. Ay, gusto na, kwaraw, gusto na. Gusto ka di mo na. Hindi nakapkabilin na. Ay, paray, tulungan na mo ta. Ano wam ni kwaraw? Ay, bibiyang ko, pare! Ure, kabilin na ka! Ay, Tanglan nyo kiti ang kail. Ah. Takabil-kabilak man kitday. Pabuksitak man, sako pabukutan. Na Makapahay blood ti aramid na eh. ay, san mo na? Pagpakasi akada kayo, paray. Kwaraw. Ay, tulungak kit din tikaskan ka atawa, naglayang amang lukaw. Wano mang biktima iti kalugaran na. ay, parintay. Pakawanan na kadimutin na, please. Ay, tas ka na matiliw kayo ka ni Marituyang. Ipatiliw kayo iti pulis. Ay, tuyang. Nagana kayo. Tulungan na. Tamadamalaan. Umayan dagiti pulis. Pangasi ka, paray. Kasyan na kami mutin na. Ay, saan? Masapul nga ikaroyo iti pagbaludan ti basolyo. Anya? Da kayo bigis. Bigis ti barangay Kabildatan. Ay natatabadong ka na natoyang. No dakas ti aramid yo, dakas mat ti pagbanagan nyo. Hala sigay! Dadan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.